Baba Vundla, ake lisitshele ukuthi libona njalo ezombusazwe eZimbabwe njalo lokuthi kuyaphuma ukukhetho ngamafitshane sibili. Ukukhuluma ngezokhetho ukuthi kuyaphumane kwesinye isikhathi ukuthi kubeke kuhle kuba nobunzima bakho. Ngibona ngani iZimbabwe sokumele ukuthi iqalise ukucabanga ngaphandle kwesibaya. Ngoba lezi inkomo ezindala ezibe zidonsa emfolweni nxa zikhanya ngani zilohlupho kumele sike sidinga amanye amajongo sisibone ukuthi uhamba njani. Ngoba singabe siloke sikhangele ku-MDC sikhangele kuZANU siza kwehluleka ukubona okunye kungabe kukhona. So ngibona ngane sokuyisikhathi sokuthi abantu baqalise ukukhangela ukuthi kambe kuyini okunye kungaba khona ngaphandle kweZANU le-MDC. So kungani singabantu abangalakho ukucabanga lokubona lokuhlolisisa. So nxa kusitho njalo ubona ZANU kungaba kuyini olakho engqondweni khonapho? Ngibona ngani akabaqalise abantu uyabona ukuthi bathi hatshi bakithi nanku lathi sikubonayo bakuphe abantu batshela abantu ukuthi kuyini anti uhlupho lwabantu siyalwazi. Asidingi muntu sidinga ukusiza abantu kabaye ebantwini bathi nantu uhlupho elulalo esilwaziyo nantu usizo esibuya lalo olungasiza lulukhuphe kulolu hlupho. Kuyaze kube nini siloke sikhangele kuZANU sikhangele ku-MDC ngemva kweminyaka emingaka kambe abantu nxa bengalungisanga ulutho ngemva kwamachumi amane sibone ngani kubaza wathatha ngapha amandla ukuphinda balungisa kathesi. So kodwa wena uyabona zani ibandla lingaphuma sibili liyabe lilibandla enjani ngobona kwakho? Liyabe lilibandla eliqalisa ukuthi licho ebantwini ukuthi imisebenzi abantu bayiswela. Kodwa so lingaba libandla elipokuthi vumbu isivuka mponzana kumbe kumele kukhangelwe phela? Kungaba libandla kungaba ngabantu mhlawumbe abantu sibili abathenjwa ngabantu kumbe baphuma kuZANU kumbe baphuma ku-MDC kumbe kube libandla elivuko lobuvayo. Umuntu athi nangu mina uyabona nangu engikubonayo bahlangana abantu bazama ulutho olungcono. Kodwa ke nxa sesikhangela-ke ukukhetho olubuyayo lolu sibone ngazani ibandla le-ZANU-PF lilakho ukuthi libuyele. Lingabuyela-ke iZimbabwe iyabe siyangaphi baba Vundla? Kambe kuyini okutsha iZANU-PF esibone engakwenzanga eminyakeni edlulileyo? Iyathi yanika abantu phela umhlabathi. Uphi? Siyabanika. Uphi oseleyo ezabanika wona? Kanti kulala khona ukuthiwa izim asset kuzobuya lokunye-ke abakuzamayo asazi khona. Akuntshele namhlanje-ke nxa kukuthi ungaya ebantwini bathi bona ngile business lapha nethengiswayo ngoba nozayithenga leyo business njengoba izim asset izafika imthatheni. Lokho yikuqotsha abantu ngitsho abantu beZimbabwe abazele eZimbabwe namhlanje ngoba nozafuna ukuyathenga ibusiness izim asset iza kuceza njani wena? So ke ungaxwayisa abantu beZimbabwe uthini khonapho? Hayi mina abantu beZimbabwe ngithi asikeni sikhangele eceleni sike sekele ukukhangela eziko uyabona elingasasilethu ukuthi sithole ukotha. Sesigodole kakhulu bantu bakathi.